Tendo osiptal mar ji giwegi ma Naivasha pod ni kod buok bang' familia moro jwang'o nyathigi ma koko nyuol e osiptalno bang' fwenyo ni en kod ng'ol. Familia wacho ni nyathino en nyathi mokwong ka kata min mare nodagi dhodhe. Nyathino nonyuol maonge ume, lwetene kaachiel gi tiendene ka kata mana wiye ok nolosore makare, gino manochuno familia no ringo kendo jwang'e e osiptalno. Tendo osiptalno oseyudo jabero mowuok e osiptal maduong' ma Kenyatta mondo mi otimne nyathino bero mar reso ngimane kaluwore ni sani oyweyo mana gi dhoge. Bang'e gikwayo kuonde rito nyithindo maonge miechgi manyalo kawo nyathino mondo mi okawe orite ka gisingo chiwo sir ne nyathino mar neno nodago ngima makare. Mama ya mtoto alipomuona akasema hamtaki kwa sababu alizaliwa na maumbile ambayo si ambayo tumezoea. So maumbile ambayo ni tofauti kwa mtoto ni skull yake haikuwa well formed. So ako na kichwa yake, the skull imeanzia hapa kurudi nyuma. So upande wa mbele hapa hakuna skull. Alafu pia utaona uso wake hauko sawa kabisa, hana pua. So hapa tu ni the nostrils. Alafu pia macho yake yako set hapa tu chini, right above the mdomo wake. So pia ukiangalia mikono yake na miguu, kwa mguu ana kidole kimoja kwa the right lower limb. Alafu kwa mkono moja kuna vidole viwili ambavyo hana. Definitely ni kitu inafaa kushughulikiwa kwa haraka. Kama nilivyosema, kuna uvimbe huko kwa sehemu yake ya mbele ya kichwa, na kulingana na investigation tumekuwa tukifanya, imetuonyesha kwamba brain yake iko intact, but kuna sehemu iko na maji pia, na hatujui kama venye anaendelea kukua mkubwa ama kutakuwa na any compromise kwa brain yake.